Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tuchali mu challenge eno tuchali mu challenge eno naye yakuwa budde wayo akaddeko towuliriza ng'oli mukola nedda kakkana wansi otule kwate ekitabo kyo wandiika wuliriza tegedde. Naam, twakomye wano ku kigambo suna, kigambo kyabadde sabaqo suna, kyabadde sabaqo, kyabadde eno waggulu eno kyabadde sabaqo suna, awo twakomye sekyo. Sura jenikla, sura jenikla, sura jim ya qalqala, sura jenikla, sura jenikla, susti matkar, susti matkar, susti matkar, susti matkar, susti matkar, jaldija, jaldija, wangaza, jaldija, 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 sura jenikla, sura jenikla, susti matkar, jaldija, jaldija. Tuli okay? Khabaru ghalatu hay, inu ha'u edi khabaru, khabaru ghalatu hay, 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 jaldija, khabaru ghalatu hay, khabaru ghalatu hay, munshiji kaljana. Weka nuni no mushin, weka nuni mushin nga wowuna ugamenti munshi, munshi, munshiji kaljana, munshiji kaljana. Nese nga wadi mwana mto nani mga nti munshiji kaljana. Kati mwamuli wakuru tudde mwana suna, sura jenikla, susti matkar, jaldija, khabaru ghalatu hay, munshiji kaljana, munshiji kaljana. Tukomye wano barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Twebaza mwena batukwatira ko mulimu guno nimutugulya kudata. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. So Allah basime kunsiku ne ku akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.